nek me ne bude. Neka me bez tebe ne probude. Neka mi ne svane, nek me nema, nek me ne bude. Neka me bez tebe ne probude. Zdravo, колеги од мене. Огромно чест и задоволство што до мене имаме една прекрасна звезда, Даниела Мартиновиќ ја имаме овде во Скопје. Најавуваме нов албум, книга и концерт. Секако таа ќе ни објасни подетално. Најнапред ќе започнеме со прашањето дали во вашата книга, бидејќи е поезија, дали дел од песните можеби ги има на албумот? Još uvijek nema, zato što je ovaj album sada koji se zove Neopisivo zapravo prearanžirane moje pjesme i ima ih 19, dakle samo je jedna nova na kojoj potpisujem koautorstvo i na glazbi i na tekstu, zove se Čovjek bez adrese. Zato što sam, tako je, zato što sam željela zapravo da ljudi prihvate sada taj novi zvuk kao nešto što im je blisko i da vide u kojem pravcu idem. Moj kolega sa kojim sam potpisala pjesmu Čovjek bez adrese zapravo je rekao da u mojim knjigama poezije ima toliko dobrih ideja od kojih će on krenuti raditi tekstove, a onda ćemo dalje nastaviti pisati zajedno. Колку песни има на албумот? Na albumu će biti 19 pjesama, dakle 16 pjesama je prearanžiranih, 2 pjesme su live izvedbe mog koncerta u Lisinskom koji je bio sada u 10. mjesecu i jedna je nova, potpuno nova koja evo izašla tek ima mjesec dana, zove se Čovjek bez adrese. Што се однесува до книгата, ова е ваша втора книга. Ме интересира што значи шалабатер, што значи тоа во превод, може ли да ми објасните? Pa evo, tražili smo baš i jučer nekako prevod, šta bi značilo šalabahter. Šalabahter bi vam značilo kratke rečenice koje vas podsjećaju na širu sliku, na bit nečega. Dakle, to su kao podsjetnici kratki koje kad i vi pročitate znate cijeli smisao. Evo, Amori, sam se dobro izrazila. Одлично да разбрав. Дали ќе добија македонски превод книгата? Pa stvarno radim na tome, obzirom da je to knjiga poetskih, motivacijskih. Dakle, tu je kombinacija ljubavne poezije i motivacijskih poetskih zapisa. Što znači, dosta je to osjetljivo za prijevode. Tu se radi o nijansama i zato mi je jako važno da netko ko će prevoditi, a radim na 2 prijevoda, to je slovenski i makedonski, da netko jako dobro zna koju poruku ja želim poslati. Ali svakako smo u potrazi za osobom koja će to osjećati. Кога ќе се спомене името, вашето име, некако сите ве сврзуваат со песната "Нека ми не свана". Дали сметате дека оваа песна можеби е вашиот најголем успех или можеби некој друг ваш хит, можеби некој ваш дует? Pa ja ne znam, ja mislim da svaki period nosi nešto svoje. To vam je isto recimo kad glumac napravi jako puno dobrih uloga, ali postoji baš jedna po kojoj, to imamo nebrojnih primjera, po kojoj ljudi, prva asocijacija ljudima je ta. Tako je postojao recimo Boris Dvornik koji je imao ulogu u Našem malom istu, kultna serija gdje je bio Roko Prć. Dakle, cijeli život su svi ljudi ga zvali Roko Prć, iako je on imao nebrojeno vrhunskih uloga. Mislim da se radi tako i ovdje. Dakle, ljudi su poistovjetili mene, što mi je jako drago, sa jednom od možda najljepših pjesama, ne samo u mojoj karijeri, nego evo imala sam sreću da sam je otpjevala, ali imala sam stvarno sreću da sam otpjela puno pjesama koje je publika jako dobro prihvatila. Moram reći da ja imam pjesama i koje možda nisu na takav način dobile nekakav globalni uspjeh, ali to meni ne znači ništa. Dobra pjesma može proći za 100 godina, će naći slušatelje kojima će promijeniti život. Кога сме кај периодите, мора да го споменеме периодот вашите 5 години како вокал на групата Магазин. 6 години. Какво искуство донесе тоа за вас тој период, бевте вториот вокал на оваа култна група? Tako. Pa to je jedan period koji definitivno je period koji je me naučio svemu. Došla sam tamo sa 19 godina u jednu od najvećih grupa, došla sam iza jedne od najvećih pjevačica svih vremena, Ljiljane Nikolovske. Naučila sam
se strpljenju, naučila sam da ne postoji ne mogu, naučila sam da se mogu preći sve granice, naučila sam što znači odgovornost, naučila sam što znači posvećenost, tako da moram reći da ja imam diplomu u ruci i nakon toga sam mogla sve. Не сте прв пат во Македонија, всушност дури имате испејано и на македонски песна на Макфест. Станува збор за песната Морам да те најдам на Макфест во Штип во 89-та година. Може ли да ни го отпеете рефренот? Паметите ли песната, се сеќавате? Pa neke se stvari ne zaboravljaju nikada. I to je meni bilo jedna od bitnih nastupa u mom životu. A ona ide ovako, još se tako s nostalgijom sjećam. Kaj da te najdam, ne možem bez tebe, kade si ne znam, misliš li na mene? Значи ли ова дека можеме да очекуваме повторно некоја песна на македонски јазик? Pa, znate šta, hvala vam na ideji, nisam o tome razmišljala, ali evo, vidim da mi ne ide loše. Ne ide mi loše, pa ćemo probati, evo. Која ви е омилена песна од Петар Граш? Moja? Ima ih puno. Ima ih stvarno puno. A reći ću vam jednu jako slatku anegdotu. Kad je meni Petar pustio, u auto smo se vozili i meni Petar kaže, joj, znaš, imam jednu novu pjesmu. Ja kažem, ajde pusti mi je. I on meni pusti pjesmu, nešto ide, prolazi još jedan utorak, nešto. Ja njemu kažem, ovo ti je skroz bez veze. Da. I on meni kaže, o Bože, da sam tebe slušao, ne bi bilo ništa. I sad mi je postala jedna od najdražih njegovih, definitivno. Концерт на 14 февруари, веќе го најавивме, денот на влюбените. Дали вашиот љубен ќе биде на концертот? Pa neće, jer mi eto radimo posao, pjevamo i naučili smo, čitav život smo na te neke datume odvojeni, zato što je to jednostavno tako, ali zato sve ostale druge, kako bi vam rekla, nismo robovi datuma u smislu da moramo nešto tada, ali onda radimo neke svoje datume za kojima zamjenjujemo. Evo, radimo svoje male svečanosti. И уште само за крај да ги поканиме нашите гледачи, што ќе се случува на концертот во Манат? Znate šta, to je, dragi moji gledateljice i gledatelji, to je jedan moj period života koji sam zakoračila, neopisivo, jedan najljepši period mog života do sada. I to se čuje kroz pjesmu, kroz glazbu, kroz stihove koje ću govoriti, nešto što za sada sigurno niste još vidjeli, definitivno od mene ne, i zato vas pozivam da dođete da provedemo jednu neopisivu večer. Благодарам многу за одвоеното време. А вас, колеги, ќе ви кажам, ќе ме поздравам одовде. Повторно ќе речам на моје огромно задоволство седев до Даниела Мартиновиќ и уште еднаш ќе ги потсетам нашите гледачи доколку немаат план каде да одат на 14 февруари и да им одличен предлог.